tamaa ikikuingia, tamaa hata ya fedha, tamaa ya mali ambayo haifai, utajipata ukifanya mambo machafu. Bwana Yesu asifiwe. That's why tunapata Wakristo ambao wameweka maduka za wine and spirit. Mtu ni Mkristo ameweka duka ya kuuza vitu ambazo ni za kuharibu watu, hata vichwa, vitu ambazo ni za kuharibu watoto wa wenyewe, vitu ambazo watu wanakunywa hata gam, vitu ambazo ni vibaya, madawa zingine ambazo ni mabaya, lakini ya kufanya watu vichwa zao zisikuwe sawa. Mtu ni Mkristo, ni daktari, ni nurse, lakini yeye ndiye anakuja kwa sababu ya tamaa ya fedha atatoa mtu mimba, na ni mtu ambaye ameokoka, lakini juu ya tamaa ya fedha anasikia mtu anakuambia. Nilisikia mtu mwingine akisema kwamba alikuwa daktari, na akiwa daktari siku moja angetoa wasichana hata 20 mimba, wasichana 10 angewaongoza kuwapatia madawa, kuwafanyia mambo zingine, anawatoa mimba. Lakini zile fedha alitutumia na maraya, kukunywa madawa, angekaa hivi anasikia sauti za watoto wanalia. Tamaa ikikuingia mpendwa, hata kama umeokoka, kama hautaishughulikia, tamaa mbaya uanga inasaa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Unapata mtu kama yule, fedha zake alikuwa anasema, nisikize hiyo testimony nikamhurumia sana. Ni kwa sababu alikuwa anasema yes, kwa siku angepata hata shilingi 1,100, wakati amepata pesa kidogo sana 50,000 kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Lakini na yeye angesitumia na umaraya, angesitumia na pombe, angesitumia na madawa ndio akue anafanya ile kazi. Hangefanya akiwa nomo. Ni watu wangapi ambao wameokoka lakini zile biashara wanafanya biashara baya.